afiwe enam say the sun and e rule ntino ya de ahodo a ya bre ho apɛ ho aduru a yenya no afiwe benya. Wow. You will understand say HIV ya de a eni aduru meboa. No correct. Onya bia ye onu abetima no ma na da wa on the one day now boss trouble for na baby. This year 2026 I'm telling you say you benya HIV aduru. Wow. You make Mohana mechanic and you right now and because I say a viral disease. Aye. And all the virus in aduru. By 2026 market HIV aduru beba. Obi anum bia ontimi enya HNB. Nana whatever ma ebe free. I feel 2026 no. In the signs of numbers no number 1. 2026. Number 1. Now in the signs of numbers no you can numbers in the boom. The 2026. The 2 plus 0 no 2. Okay. Plus 2 no 4. Plus 6 no 10. 10 no 1 0 the 1 plus 0 be 1. Wow. The afi we gina mo no you say number 1. Number 1. The number 1 a o hwe nyankopon adibo mu a abodi ahodo ewo nwie mu a ene na kire da nkwa ma asem no. The gina ma number 1 no owia the sun. And into this year 2026 no it's being ruled by the sun. Nti be ewia. And into no sun ni rule a you the good side of the sun, you bad side of the sun. And into no ade ba kwa me few things me maka kire this year number 1 ni gina leadership. Ejinoma candy. So or maybe betimi adi mpon atiwe mu ya man a omo good leaders. Sir. Yes. Because the year represent number one by the sun, and sun stands for leadership. Okay. And I had it afiwe enam say the sun and e rule ntino ya de ahodo a ya bre ho apɛ ho aduru a yenya no afiwe benya. Wow. You will understand say HIV ya de a eni aduru meboa. No correct. Onya bia ye onu abetima no ma na da wa on the one day now boss trouble for na baby. This year 2026 I'm telling you say you benya HIV aduru. Wow. You make Mohana mechanic and you right now and Aye. Because I say a viral disease. Aye. And all the virus in aduru. By 2026 market HIV aduru beba. Obi anum bia ontimi enya HNB. Nana whatever ma ebe free yan ye be ye no ha. It is going to be the world. And okay. You know, in fact, me and Gasa American I feel so me transfer chro. Okay. Me will best about 100 focus abema. Na normally no o draw chart no you are a home fireball, okay. You do my facility, I take me time and you do my first now. I will come out, say the man afibiano. Okay. 1 to the last point, and no man say expect Obakaya, Donald Trump. Now Obedia Konyana Soa na Oluzu ye. From 2020 now. Oluzu 2020, right? From that 2020, Donald Trump will come back. Now Joe Biden cry na or because Joe Biden will not contest. Obama nebeba. Joe Biden ba bontain be declare say omo contest. Me say papa we the tea enkoda so. 7 weeks to the time of the election, na Joe Biden wedding. Withdraw. Yeah. Obama so in the game. And I said Donald Trump is going to win. Then the winning a no. Elon Musk on my say no on back front of Bakasidi. And the guy see was Israel. I said it. 2022. Israel for attack Iran for more weapon side. Iran for a better retaliate. And then to Bakasi ABC was Israel. April 2022. Israel for attack Iran for nuclear side. Yeah. Iran for and Omkota Hamas echi and I'm so attack Israel and to so when it comes to what we do, we believe in what we do because you're more Muslim. Okay. But idea me the better with TF4 back have to do with a cryptocurrency.
They baby we are saying ko you see and akoye digital money. Yeah. This year and yet very safe for people to save their money into cryptocurrency. Obi bia no person saving the sika should be very careful because obi to me lose big money. Because stars and say even a Bitcoin the crown on ujale na so no. Obi see aba from kese answer na was saying up a debut. This year obi be person savings no. The best thing is to save in gold. Who save usika with gold and that's a real metals real earth metals. It is the best thing to do. But I said I make I feel we know number one is the sun is ruling and there are many points we are seeing a day a home uncle. But when it comes to investment, now you'll be we invest in cryptocurrency. You should be very careful. Or more stock trading, you should be very careful because 2026 is not a very good year for crypto investment. It is going to cost people will lose their life investment this year. Okay. This year is number one. And some women baby na we are singing na Meba mo hankasa I'll come to SOMPA. Yeah. Na baby mama man for do na etimi. But obibe watch na chino. Owo da ho ma nyina. Na me busa say den na de bia Nyankopon yi sa prophecy no and I make sure say we ni na do na enya prophecy bia Nyankopon ka bibia nchiro bia do na e bosrem ka. Oh wo ka kire me say me yo so for me da ye ka. Nti me so da ye hu say bia president ne bia oyare a. Obi kwa asore da. Osolo to de otwa no wadi. Nti wo ka say me da ye ka na me so da ye say ya. Meto ase o ka say Nyankopon say Nyame ka asema is embata ho bat embata ho. Okay. Doze Nyankopon say asumasi obeyare awu. Ya mompa ye de anti say wanwu ase ye bompa ye ogusu ase ya mompa ye. Therefore one night. Oh predicting say be far. That na yempa ye prediction no. Ye ma wu date. My dear, obi bi o follow yen ohwen. You know. Me ka asema ye ma wu date from this time to this time this is going to happen. Ebesi wa ha. Because stars in intro. No correct. Nyame anka say intro. Ba omo say omo kasa ma nyame no mo na edi ntro e no mo gu nyame ni mase basa. Oh, so the whole thing is we just have to be very careful the way yes and normal we also for say me so da ya eka me da ya so me so da ya hu say o say Nyankopon aka kire me say we na ebesi and go see us here bomba yentia e see us here bomba yentia e basa na it doesn't really help. But now can be say ada so for na ya mo hu ade papa na no kwa say ade papa ensele ade bonen ko a na etimu trende dey wo duma sie. How many social media platforms for na SOKC? There be just some. But the papa duma sie for na say ya twikisa ko ye hu sie station bi abeka ho asem. No correct. Nti ade papa nipa enka. Nti obi ono ye osofo ho pesikedi no. Okase o mu bedi ya ehia. Okase ka be bo ahwe ho a na de mi ka na ko ne nchen. So people don't take any interest in good things. Ye pe normal eye negative nko a. So I'm not surprised that asofo no the enyankwa no moka because see no anajo no competition no asofo no do so no obi e ka bi ti wa mie wani anka ma o de na anye denden anye huhuhu a amafo metie ndi o ka se o Ghana for afi we ye bedi ye o ye tomatoes beba ye banche beba obi antie o ba o say MPP we be si moja be good ya and this so ye mpe good news ye pe bad news and until say ye be appreciate good news no as of for no they will keep on giving us bad news. Yeah. So that they can do must your bahag. Say them over here. Many nice things happening within 2 years. And no matter cream. Media house no by in here no ope ade en yente do must ba kese kan yipite here. Omo do ma video be say say be record so bi an say omo chicho omo ti. Ye ya de papa no bi anka. And nti ono osofo no 31st na wa boka the night I was say o kan de papa nko an o kan de e be bo hu. Jobo say mahama nom ne ba omiami o me fa chiri akọ mo ho oh yes I say ba kokra kan say mahama omra o so ohia mahama yes o say na say ne ba o say helicopter bi nya accident nti no o I ade ano ahangin kofokon obi kan na mantu na mo na asi nti no obon huhu chira o deda mu a o yes the way akwade ka say ko hu no o kwa no wa envelope na de ko so people don't want to hear good news you have bad news. And it's also so the Muslim crying was bit my bad news. So 2026 prophecy no
ye be ba abonte ya bebi ebu magu say na ye ne bibia no ye be ye kan ebesi de ye be ka bia besi because we see it before we say it. Many of them say bi bosrem ka asem no moka they kopon ediscan ebeba na niama atimi akosu Jnana ye be ko na o de yem no aduma first ne kakra ansa na no me pese utu ye yahemfo no so efo se wo ye nkoso ohini ohini biti baby onim de onye no ho why confused ehin na memfa enti tuyefo kakra tichu emebunu no so yesi afofoforo mu na fei ye nkodana but that's enti edinka na de na ye ka se yesi afofoforo mu no wo ye dan ya obi be ko jail wo ye dan ya obi be wo obi sekan wo ye dan ya obi be to amanem na mo ye obi a wo ye wiemfo ba na osonson ho a wonya asem ate me kan say me kan na wakopa de be kama no ama na aboro to the point ultimate control wan hwe obi de be pa otiri ho sa ese wo hye wo ho so na wo da wo ho so because ye kwa ye bai no onyankopon de wo ho no kre ba nyankopon ama evil force kwan say omunye omadwuma ti wan to no ma yi abonsa ma na de ye fe ne say osefo no obetimi asɛ wa de to ya branto ya baba wa ye si afifufuru mu ni hwe to na mo yi because ye kwa ye bai nyina no obi anim da achi asɛm ti wan to na mo yi wan ha na kofa asɛm abesan okomu ɛna ba ahemfo so a me da me ka sɛ ye bɔ wo hene a enya ntuma fira ene apakan mutena no we your hene a you should understand say you can say ohene a baabi ohene te ye fe no kingdom king no your hene and a dom no ye baabi okay ohene bia obi ansom no wonye ohene ohene bia obi ansom no wonye ohene ye wa hinfo a obi nsom omo se obi ani wase a osom wa wo your hene ma hwan ene ti wahene na wudi no eye nkrofo o mo som wunti na o your hene no okay onye me kwa dey say Matias Jnana just imagine say ahemfie na ohena so na bo dawuro obewura ha na obi ya ni ha na ono nko a de ne kuntunkuna betena ha oyo hene ha onyo hene edom begina ha na ye tie wa na ya te na pia wa na mo ahenie no ye ahenie okay tete ya say wahenie na wudi no eye nipa nti na oyo hene no te bisa ho say wahenie na wudi no de na wo ya ma afoforo abenefit wo ho yesa nsa ase na wo tonton di na wo gi nwan na wo gi mponche na wo gi den na amanfo enya fa wow eno ko yenkuru ase nyina omu nyina to omu to ahemfo so atua because omu ni za ahemfo no nya sika nsa ase na omu don ena yon girls so na omu gu se ahemfo tena se de dumasu ahemfo ye na ye ka mu bibi se emrante wo krom ha okay nipa na bia mekan onum wi ana oye drugs ade aga na ba bia wo to yo hena bi za ho se de na betimi aye untimi ko wura ni fi ase he we jawi no mana jai drugs na ye no correct nemu ye se ye adwuma wa bonte ha ye se adwuma na sa na pa be 7 ye to mu a mana bonyim na be 6 oso hia sika be ye adwuma ni bi oba ye adwuma be pon by 6 7 obedidi no wa bre oba koda ade a cha na pa adwuma no e koso te wo to aso 2-3 months a sa we base not no obejai wow then what does it Matias say drugs bi no no ma obejai no yeah obi ona mabonte da bia onom sa wa bo time no se oye adwuma be nom sa debi tino ahemfo no de na make no ho se kromafo ani ho a wo hini na wodi no enya hini bia te mo wa focus no attention nyina nkokuro no so de e wo krom ha no e benefit dumasu ani bia wo krom a omo pe eno omo mpe nyina e benefit obi a ope wo mpe o first no ensuo to a wo wura wo dem a wo da take na wura wo dem se si e opa ensuo to ya obetumi be nante abonte ya obewura wo dem atake bi anko first no obakodi agoro obeba ne ho efini poto se obedi agoro obeba fie no na tade ase na nya fi enkura ye omuni na mo omu nyina obi ahu nya fi ya because abonte atake ni ho ntia yeah mfutuo su ni ho mfutuo su ni ho nti wo na ye we ya ma no wo bebisa ho se so den na obetumi ya abo na nanom na we na akoso ye the das besi krom das me ye ka ba ko bi abo kire wa wonyi ntum ebe dey because say that dey ye ka ba ko bi abo kire nti wanum suo na wa mfa nto we mu na de to ha na adwen be ne wo tirim ene kwa na dam su kwa no amanfo bi na esesa na bosome so ya pe bi kakra e de amomo edie edie nyina amanfo na edie no mugu so nsuo ene nti no wo ye ohene a bibi se na abeka se wo ya ma okuro ye kuro yi na kama me wura ma ne mani age
emu ofe pa na me nya bibia firim sa aduma pese ya me kaka ya gbo wom oyem be so na nimba oyem be so ba wo be de na menya me na me obi aba bi wa ba beton sa de bi me nto fufuo me nto banku wa ha me ni ade bi a me ton ase aduma pese no ye be wie na me so be ya menya 1000 me ni bibia me ton so ya ye gbo ye free wana wutia see at the end of the business I say hey papa yi na de o ye nti oni abusia me say me buy ye na me kai na me yi makoje Rolls Royce na ma sisi apartment tenten ma busuya say geye say sika na ye kurom yi so kurom house then na so ya aboa de ayemfo no ye nti na nanom de e afotuo na me de ma omo di machi no omo ye mpanyifo de minti omofo me so just say na nei wa henye na wo di no e okurofo nti na wo ye ohene o so ochina wo boda we na okuro ni bi ama wo nye ohene nti okuro mufo no then na wo ya ma omo benefit wo badumasu ya na ye hand store 100 Ghana a month say omo de 400 500 store na wo okuro ma no obi ada ho be so ye store ho first na ho ye moto huhu na wo ye store onye say why na kama ba bia ye fine and nti wo so then na wo ya abo akuro no de na na be sra mo ntoma ne dɔɔso no kente ne dɔɔso ya fresh kente na chacha ne kente na too much ene wo ha ye adwuma me no mo na ye adwuma no o ma nwe se me ni ahodam se hwe me hu kura den se mo me kura mu na me no mo the whole day because at the end of the day no wo ye ohene a wa hene ne ye nipa na wo so mo mu ntina wo ye ohene okay enye so da mu na da paka mu na de na no ene ne faso bi ani so wow no faso bi ani so at the end of the day me feel say wo ye ohene obewu onye ohene obewu wo ye ohene a Jawudi or China bi wunni ho ayese papa wey ohene wey na sa di no ba bi a wo kɔ na di wo a osika ni wachi wa ho ofe osika wa ko bi bia ni wachi ade e be di wachi ye wo anamo a betu atase so teme de suggestion na me de ma ahemfo ni nyina waje nkoso ohene onya ehwe wo kurum guess ya na gusu sa vaso be na benya o say we nkoso ohene then na wa ya ma ye nkoso so at the end of the day no without your subjects your kingdom is empty so try your best and then do something that be benefit on crop for oh yeah anyi obi ani be so it doesn't mean say do myself for nyina be de ye no obi wa ya no ho say brunsam we ya hwe ompe ye mfa ho we won't focus on you there are many good people who want what you are doing ye be di o machi ni aye de ye no obi wa ha we de anya ne fe oba fa bold good from anya ne fe sa di pa no ja no for the muso ntena se those who appreciate what we're doing we go ahead and do it we make sure say kunu mo kama amanfo na e benefit fa ho say me kan kwara me wo apart nka ka me de ma amanfo han a ka me ka say me benefit me ni bibia me de ma han store na ye han no 10 Ghana 20 Ghana say o mo de get 300 400 me ni bi kuruma me see dan bia o ha me say me dan na ma han amanfo o mo dan na ye de ma han 90 Ghana a month so o mo de get 300 350 ma han dan am obi wo mem ya ha okay ni pa no dan no na 3 bedroom ya ko sunyan o say 2000 a month obage 2 years e o sunyan wow ni pa no say no opeduma suya ana on ba duma suya mem ha 3 bedroom ni pa no de maaye 2000 a month e o duma suya I'm telling you unya bi na wa han o bisa mrante no ade a chia no pa manfo e ba kuro mo pe dan han untim nkan ti wo ti afese na wo dan ya wo de ma han a bo so me eye 90 Ghana na ze say ye no de ma 400 no wo be bisa won say e ba no sen ti de ko die nti ama wo nya sa anfa so no na wo de wo ho de a chemu bi so de be kan say duma su ya de be say ye set pace no se Ghana nyina wo pa kura eye kura fon say ye de ye ya adikan a ye de na okuro mu te say kwa na untim nto yen because ba ye mantamu a ye duadua nua ye duadua flowers uhun futuro uhun atache yes oko sunyan o oko kumasi o oko nkran ba bia ye di first opo ya di first